Belunggu sami ya jari untuk pembersihan, untuk pesolah diri tiang belunggu sa angka puasa kendik milik kan malik wamsak kendik meletan dalam puasa apa searak daran berjamaah laki kendik sajab jamaah bini kena rapat kade manu hati ada sampunan manike nah jadi kurang pahalan puah mulau ni isim tipak berbuka sabo belik bersuruh no nah kurang pahalan jadi turut nafsu warano ande mak melet manok belian hati-hati kede turut nafsu ande mah jangan melet manok beli kede saturut nafsu ane lepasan baik mutuh arak ja berem-berem pinta nado tanah ingkala ante nanti ansia ante nanti terima masak dong pelinggi jemaah laki kendek sakurang pahalan puasa jaga anggati lantaran bukan lelah majan sekecet sinsidi lantaran nafsu lantaran puasa seno ia jaga diri tiang pulunggu sami. Nah inilah kelebihan langan lik bulan Rama angka kuat-kuat tuna sampun jog Allah Ta'ala lah usah sementara saya nyaur atau hingga saya nyaur kuat-kuat tuna sampun astagfirullah jam telu masa nyaur jam telu tiang jam 4 doang untuk nyaur tasahharu fa inna fis sahuri barakatun manik Nabi pada mangan nyaur manik Nabi karena mangan nyaur no iya tentu Quran berkat si Allah ta'ala walaupun jak suap walaupun jak selagu kai nato tentu Quran berkat si Allah ta'ala balik bekelurnya nyaur dek nak dengan sa nyaur no piringan malik ngagi dek nak menu sasarna hamsa ngagi bayo le narak berkata piring-piringan timaan masalah arak selaga kai atau arak suap natu tentu Quran berkat si Allah Subhanahu wa ta'ala ikat sunat mangan nyaur kadin sak malam sepertelu malam berbuka jak tersunat tak aruan lamu toh yakin tan wabia wa yakin tan biya musambil sak baos Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir lidzambal azim illal azim. Nah niki baos sandeman bebuka nah lama muah kelur masalah mana-mana ai aslagak atau kurma astolang nah yulik ngiring berdoa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftar nah ye toy kado no sainggas buka no lamun sande ban buka Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir lidzambal azim illal azim. Nah kadin pahalan madik bi senuam bi nah kan dia selapu bih pahala ndak malik nasi bih nah berdoa sementara terasa nganggur sementara biar julu berdoa julu oleh buka ini mudah biar naramu nyebur je ke telap siku kedian tan julu mulaun terak balong terawih laun mutawasul kan dia sengadak lo buan itu mangan jangan ke panas oleh sebutan lah ya aneh sembayang bapak lah kamu perasaan dituah sepuluh jelu ni dah jelu betul entah buka Ana jam 10 lebih 15 minit 15 menit ni
Nah, mudah-mudahan satiang pelung usami kadin puasa kican berkat kican selamat si Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah puasa seni selapu nabi-nabi sak tekerian masalah puasa tiang pelung usami. Nah, inilah manik Allah Ta'ala nya kan temanikan periksa di dalam bulan puasa ya manik Allah Ta'ala. Nah, paling bagus tak puasa berembi. Nah, maka manik Rasulullah fayambagi lil mu'min. Nah, paling bagus entan dengan Islam puasa ayah tarima syahrul ramadana kadin pelihara apik li bulan Ramadan, teliti li bulan Ramadan. Ayah tarizu minal mungkarat malik kading kendik girang-girang nyebang di dalam bulan puasa. Malik jamaah laki sampunan girang-girang puru-puru anti biya anonim. Nah, sampuna nandot beli gadeng demak tasbih muzikir atau baca Quran, insyaallah entam sama lain enam entam salapa insyaallah rarut tanapa. Lagu tiang pelung sami biasa puru-puru bian tu ni lampak-lampak lirurung. Pahala puasa ambi mu cuci-cuci tu jadi ngurangi pahala puasa. Nah, arah munah datang hidap panas. Arah lamun wahasar menu wabih saya ubiano. Nah, panas dong hidap apa? Panas bosang arkan sano. Nah, kam tembeng neraka juluan insyaallah taala. Ai panas be neraka aneh. Nantem si Quran. Baca zikir terus. Insyaallah telangan namun leka entok ke anu eteren. Lagu tiang pelunggu sami mun lapahmu apa lain lepek. Menondo. Mutoko le lawang jemaah laki kasat tambah sebendang sebini anak akalan melin silien kan mikat kadi sarak jalan sili udah banyak jalan sili mono tasbih damang zikir la ilaha illallah. Mukri lama-lama baru tipak manut tu ndra balong lagu lamun sangan tangan insyaallah balong terombok insyaallah taala malik kedua sehat lapah angkat perangan. Ayah tarizu minal munkar jaga-jaga pegawean barang mungkar barang sendi kanggu jauhan di dalam Ramadan. Apakah ia melampak jalan-jalan jauh yang pelung sami walensir agak tak puasa mantai kanak baik. Coba kerisak puasa, coba endon-endon baca Quran, zikir lamun datang hidap panas bosang yang pelung sami. Wa yastaqilu bi taat loian tan kolik jog kebagusan. Lantaran kembi lantaran lamun loi kebagusan tiang pelung sami sehat. Al hasanatu nurun fil qalbi. Lamun loi pahala tamu jog raga atau jog dalam raga tiang pelung sami sehat, ate tenang, kuatil badan malik sehat badan lantaran ni jadi suntik kebagusan la awak. Ye kan telang lapah, telang meleng ngenam musehat endah. Kuatil badan mak sehat awak. Ini sirin lapah sirin melengu doa. Nak balung makan betiju nunduk betiju. Mama nok koya. Coba kerisa antat ngiring puasa. Kende sama kanak lain tersawono semakin anu lensir kau. Sila kerisa Quran demak zikir salawat istighfarnya kan makbul doa kan panas dia niki panas bosa sampunan di nuna juga Allah taala ya Allah icaning ka makaji salam apu jak bahasa sasa kan tahu nenek bahasa sasa. Wa yashtaghilu bi ta'at
arah pacu-pacu pati Allah Ta'ala imbang malu jalan-jalan juk laut juk daya puru-puru biar salam lapah as-sayyi'atu nalamun loh kelengian tamu juk dalam raga tiang pelung sami zulmatun fil qalbi petang dendang ate dinar uni betampik dinar anu betampik melesa ngerawas melesa anu nah jari wadak bopil badan lemah hawakat lantaran kesalahan lui ta nah iya kak matur coba lui an Quran lui an zikir tiang pelung sami kadin badan pun sehat hati pun tenang dadaran baik jamaah laki lagu ni ngamalan abot dan sopok tujuan lah cakri saaten mesti kiri saadu kiri sopok andangan lo masih bagi aja den mah sopok andangan sampai ngamalan kende harapan barang lain kadin satu tatu bareng bersatu dengan Allah la ilaha illallah walan Nabi kena mana memalik kat tiang kerang buktian dah kuah alapa saya de lapa lagu ndek perangan belum biar Nano kalau melihat putih ingat sana, lantaran datang nikmat, sebelum datang nikmat zikir atau nikmat Quran, apa kacang banding? Di neraka kacang banding nikmat dengan zikir. Jaje him bandingan nikmat dan zikir. Kita tetap nikmat menuja abot tetap tiang pelung sami ya madah harap. Nah inilah kelebihan. Ini a'taitu ummati ya Muhammad. Lantaran ni kaku Nabi Allah Musa manik Allah Ta'ala ya kebengan li umat Nabi Muhammad ni manik Allah Ta'ala laut ya umat Muhammad dinarak dah kebeng lain-lain terkecuali umat Nabi Muhammad tak kebengan faqala bahasa Nabi Allah Musa Nabi nunasan ya Rabbi ya tebing umat Nabi Muhammad faqala manik Allah Ta'ala Nurain akben ada dua macam cahaya umat Nabi Muhammad. Faqala bahasa Nabi Allah Musa man nurain ya Rabbi bisa dua cahaya tapi umat Nabi Muhammad sanu ya Allah nurun fil qabri wa nurun zulmatil qiyamah ya kebengan dua macam ya kebengan dua cahaya pertama cahaya puasa dan cahaya Quran kaila yadurru zulmatali kadin sandi mudarat li dur petang biru tata ana mudarat zulmatul qabri pertama kadin tenang li dalam ko coba cingat li kubur berembi lambin padatan bin kuluan gampang malikan padatan mbili tegita mutab secara zahir nah lagu no tabim do cahaya sano si Allah Ta'ala li dalam ko kadim sandi petang ya apa nurun Ramadan pertama tabim cahaya Ramadan si Allah Ta'ala kadim sandi petang li dalam ko kubur wa nurun fil Quran malik tabim tenang li Allah si Allah Ta'ala jari zulmatul ila yaumil qiyamah kadir sandi petang lemak li jeluk ya nayi tabim mun dinarak dengan tabim lain si umat Nabi Muhammad sana ya kan solah-solah tat puasa lemak ye jadi sim tenang li kubur setabing tersiapan insyaallah subhanahu wa taala lagu bertijut-tijut masih macam nateri Yumah tiang pelunggu le dalam kubur tima anjak berbi ke petang kende khawatiran petang lantaran puasa tiang pelung sami wah tergaji wah tebeng insyaallah taala nurun Ramadan kadim tenang leko kubur entah sabaka kakengan panjak entah sabaka kakengan kalem lelah nayak ben cahaya manik Allah taala kadim sandi di petang le dalam kubur malik tebeng galuh kubur madul basar kadim sepengongok dalam
kubur natut dikuah minak sama ni kegaluh tenang ni au tu di mah pinak leleah di mah pinak bali sama tu ketenangan nani bang puasa ni ia jadi tangom manekallah taala alhamdulillah tahu sa puasa ni nani japat pengita lelah ada kesekatan biar Veloan sabian kedikan bahasa limola pitola asanonu dinara idapan lagu ele asar ni ya bian kamu kena sekat lalu kon 2 tahun ni dah apa si sekat nah iya kam tebeng cahaya jadi tangam lemak le kubur pahalan puasa mentang sebakakan kakengan panjang kaku nani rumah menjadi tenang le kubur berkat puasa nah iya jadi baum lemak alhamdulillah basam lemak tu tahu sa puasa Mamin muslimin yamud wahwa nadima ala yazdat lantaran dengan samati nu dinaran di nyesel to tanahku dibelian nyesel doa tapi ingat pahala pasir pun lu tenang di dalam kubur kenyalah tat puasa kadijanya basam lemat tu nani ton pengkitan lelah ada ngarak lagu lemak insyaallah yang kican lebih nikmat lebih senang lemak di dalam kubur timan sa rajakan timan sa serungan mabaran bebek ang kican tenang insyaallah berkat puasa kekana-kena antat puasa ye kekiraan berdoa Allahumma sallimna Ramadan mudah-mudahan kican selamat Ramadan wa sallimhu minna ma'munah selamat Ramadan insyaallah bulan-bulan selain yang kican selamat si Allah subhanahu wa ta'ala nanu tebing si Allah ta'ala le dalam puasa Ramadan lintas sak bakakengan berjelong-jelongan baca Quran amalan Quran insyaallah lagu ni yang buat temu lapah bahasa ketua anak benar dah cerita coba tentu angan ya baca Quran deh tu ada dengan lapah sejus 2 juz tu baca di naraidah para hadirin seperti yang hormati nah inilah kelebihan Ramadan satebe Allah subhanahu wa ta'ala berkat Ramadan si tanta hormat bulan Ramadan si Allah subhanahu wa ta'ala mu'antah niki wa tahajud 2 jam setengah solat lebih 2 menit kurang lebih tiang matur mutunas doa tunas mudah-mudahan sabda manfaat tajuk tiang balik kedua lek tiang pelung sami kena boleh manfaat